Zdravo svima! Krenimo u potragu za delom koje se zove guslar. Od zamišljene figure Filipa Višnjića u leku slepog putujućeg pevača samo je glava izlivena u bronzi. Kada je model ove skulpture skoro priveden kraju, unutrašnja konstrukcija nije izdržavala teret nekoliko tona gline i blata. Sačuvana je samo glava figure koju su Stojanovićevi učenici odmah izlili. Bronzana skulptura prikazuje snažnu, odlučnu figuru narodnog junaka. Drugari, potrebna mi je vaša pomoć. Moj detektivski njuh me navodi da postavim sledeća pitanja. Da li on spava ili peva? On peva. Prikazana je glava guslara. Guslari, narodni pevači, svirajući gusle, opevali su događaje iz nacionalne istorije, sve dok ti tekstovi nisu konačno zapisani. Moji tragovi lagano otkrivaju priču, ali se postavlja jedno bitno pitanje. Da li je moguće da su brkovi toliko dugački da padaju na ramena? Danas vrlo retko možemo videti da neko ima tako duge brke. Zašto je lice starca sa jedne strane ravno? Legenda kaže da je ova skulptura pala i zato je na jednoj strani ostalo udubljenje. Po čemu znate da je reč o starcu? Umetnik je istakao bore starca. Zašto umesto očiju postoje šupljine? Možda je umetnik na taj način hteo da dočara da je guslar slep. Detektivski posao nije nimalo lak. Puno postavljenih pitanja, puno tragova i puno razmišljanja. Ova detektivska priča nam je predstavila delo Sretena Stojanovića, guslara iz 1956. godine. Do sledećeg viđenja i novih muzejskih otkrića, detektivski pozdrav!